Kastalatibyan! Kit ita! Adto'y ti pakasanitaan anaadaw iti pagsasao ako nana. No nasaya at ti lalaki nga asawa, mapanagnakanday ta iti aura ti asawa na. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Ana, gumatangak man iti sabon na paglaba. Day, apay, aglaba ka manan. Wala na. Ay na, naglaing agmurong dagiti anak ko. Sukat da sukat. Ay, inaldaw kan samot nga aglablaba. Inuta kalablabaan nana, tanarigat ti maurnungan. May saabar ti gatanga ko nana. Tapno sa anak ngagkarasubli nga umay gumatang iti sabong. Sigay, mabitlaang. Di man nabanglo ti iti nana. Tapno sa anak kon agumatang iti fabric conditioner. Tapno naimimpod. Ay, impad ka lang nga, impad. Kaadamo trabaho nila kay mo dita kapitulyaw. Ay na, oray ada trabaho na nana. O manay laang mo tagastusan mi iti inaldaw-aldaw tititid na budget mi. Awan mo ti extra. Nay, si Mangpad kamot gaya man lakay. Napnapan na mga minaya, itayak pa asimang pa. Adak iti likod, ginawgawak di linabaak. Dahil talaglablaba mo ter aramidam. Katsukat kayo mo't nga minasukat. Jane pala ba ma-jacket mo, nalaba akon? Oh, dahil duster mo, di mo pa isinuksukatan. Duster mo pa ila napalabas alawas dahi ta. Bayamon, dituyak lang mo't balay. Di mo sapayan masangot agdigos. Apay, nabangsita ko na lakay. Kat no agat kili-kili ka manan. Ha? Ay na, lakay. Nag-sweet takit din aya, dagiti agasawa, buy-buyaan ta, di ta adrama. Ay, di basketball man tibuyag. Si mingit ka manan. Sa anak pa nga rod mo ta makaturog. Ay, lakay ni taom, kitaom. Sana ka na asam iti drama-drama? Ni, inarakot ni Mr. J. Mrs. na sakbay ama pa nagtrabaho. Ay, mauso kumamot dito'y daytaan niya. Mauso nga anya. J. arakupon na ati Mrs. na sakbay ama pa nagtrabaho. Kasano ka ko mga arakupan? Kat sakbay ang mapanak agtrabaho, agat suob kan. Kasano, agar-arunak mo't iti paglutuan iti kanan tayo. Tagkara ibagam mo't anas kang agimpod tayo. No sumangpetak, agat suka ka mat. Nakaalalsam ka. Adumot gayam tar aramidot ngagmalmalam. Kun managling uta. Gusto man deta draman? Ingkakat maturugan tagbuyak iti basketball. Ay, nagrikat lakit din ayat agis-is iti kaug-ugi nga kaldero. Nang runa nung nagpuskol ti uging na. Manang Clara, good morning. Iti kapipintasan a misis. Ay na, agtal na ka man dita. Kat talaga mo't asika ti kapipintasan a misis. Pang Miss Universe ang figure. Ay na, sardangan nakman tani, nagadupay ti is-isak a kaldero. Ha? Ay na. Una yan, agdapay uging nanday tapingping mo. Bayamon. Unay kat ti panang pariga mo di tabagi mo na yan. Relax ka lang ka di. Saan ang mabalin nga agrelaksak? Tanagado ti aramidot dito'y balay mi. Rumbang lang nga isublim di kinasexy mi day. Bayamon. Manon ti anak ko. Malagip mo, idi buy-buyaan da ka nga agramram pa ide stage. Wana, ado ti pictures ko idi maki-beauty contest sakpayla ay. Isungarod ako na asikati kasi section. Nang runa no padasam da ito isur-sur-sur ko a perfume. Ay, kunakon kat. Umaynak manen lakwan. Ita ka lang matalakwan. O, agpili kan ano, anya ti kayat mo. Awan budget ko para iti dayta. Ah? Hulugan mo. Apay, mabalinan ahulugan ti pabanglo ita. Saan ko maamabalin takas ko madagitoy. Ang gaputa si kati beauty queen. Sige, huluga mo. Oray numanulaang ti maitid mo, itinaldaw. Uray pay, awan budget ko para iti dayta. Ay naman ang beauty. Ay wanam ka diday tabagim. Tapno saan na ka nga isukat nila kay mo. Agbangbanglo ka, agpapintas ka. Apay ko mga isukat nak nila kay ko. Aywan anya.
Ay, nailawan ko matan anay baga. Ay, nayad adayom. Saan nakako mga isuksukat nila kay Mau? Apay Miray, nagapwab. Di tabalay daman ng Clara, nana. Mapan ko kumalakwan iti bangbang lo alakok. Ngam di namit kayat. Awan kanot budget na. Ay na, kat no sabon sa laang mat apang laba ti kabailan na agatangan. Ay, jakman amukan kwa na. Di na pa'y aywanan mo ti bagina. Nakaluslos yangon, nana. Saanin akas idi anag sexy. Ay, win nga ron Ay, kita madagita lakom apabanglaw. Ay, sureness, nana. Sureness. Nalakalang dagitoy. Ay na, sigurado, noo saram. Inaldaw na kang arakupan nila kay mo. Ay, tila ibagbagamot si ka, Miray. Usarek laeng, no ada praktis mi iti sala kadag iti padak a senyor. O sige, nana, gumatang kayo nga ruden. Tapno adamit ganas ko anang isursor. Tani, mapanak pa'y ngamin ag isursor di ta ili. Bilihibak at talaga kan ni bakat mo, pare. Apay aya, pare. Inaldaw a planchado ti uniform mo. Anya nga rod ngay, kat isulang mati trabaho na. Talaga na asikaso ni bakat mo niya. Talaga, pare. Ang anya? Kasla mapukpukaw ti ganas ko kankwana. Apay mat anak ko namday ta? Kasano, baybayan nan ti bagina. Pasaray saan ngagsagaysay, saan ngagsuksukat iti daster na, agat sukat ti payud na. Ah? Isumat lagayam. Akanayon nga adda kain inawang mo. Shh! Di kagtagtagari. Ah? Ay na, amok dagita nga style pare. Siyak pa'y mati kunam. Anya tinagan dya kain inawag mo. Trisha, pare. Uy, agas manday ta. Nagan na langan. Sexin. Kan nagbanglo si ka. Ah? Saan ang makaumat ikay nabanglo na? Ah? Saan nga agat suka? Saan? Ah? Agkita kami nga rin inton madamdama. Oh? Oy, basta pare, di kagtagtagari. Ah. Awan ti rumbang ang makaamu iti daytoy. Lakay, nakariin ka kadipay. Nakaturog akon. Apay nakatalikod ka man ng kanya. Di naksamoton kaya takaida. Agat suka kagayam. Kasta dati biyag nagadumot gayam tub ubraot diti balay. Kun mapasmaak nagdigo sa. Nagalsum ka. Apay, di mo nakita dagiti nakaado abad-bado yo alina ba? Saan ka man nasumana o? Maturog ka kid din. Tapno adda pamigsam nga aglabamanin inton bigat. Isumat laday tati paglaingam. Manang Clara! Knock-knock! Clara Miss Universe! Clara! Charan! Ay, Adak sus. manin! Punak no asino ti agtuk-tuk-tuk. Sanak agumatang itilakom apabanglo. Ay nasaan ka nga umay lakwan, manang? Adala ang iyara sa askukin ka. Sa dino ti mabalin apagtugawan ta. Kunak mo't asaan na nga umay laklakwan. Saan mo't talaga? Apay nga rod nga in-display mo't dito isang wanak nagitalakom a perfume. Impatakder ko lang di talamisaan. Si Kaki Dimot. Oh, apay akas lang nakalidliday kayo ta. Nilakay ko nga rod. Apay nila kayo mo. Jakman amo no apay ka na yun nakatalikod kanya. No kasta maturog kami. Saan nakaakayat asangon? Agat sukaak ka no. Angutan nakman no pudno nga agat sukaak. Ay nasaanin ang masapul nga angutan ka. Tauray medyo adayo akan ka. Maangot ko ti payud mo. Kas labasi apang paksiw. Kas jay ti angot mo, manang. Sobra ka mo't nagsasao. Kut, agpay suma ngamin. Saan ka masaksaktan iti iyar sa asko kan ka, Promise. Anya day ta? Nakitak nila kay mo nga dakaholdingas na babae. Anya? Sa dino ti nakakita ang kadakwada? Kan asino day siya babae? Nasaan mo nga amon?
taadayo a sexy kan sure anabang banglongam iti sika. Ay na, nagsakit mo tunday ta nga imbagan. Iso nga rod ako naken ka, apadasam dagito'y lakok abang banglaw. Makasangsangit ak paikit din. Sigurado ang mapasublim ti panagayat kan kanila kay mo. O, dayto, iso ti kalakaan. Dayto mat iso ti kanginaan. Ngam no siyak ti sika, pilyak tay kanginaan. Ay, pudnaw anakitam nga da ka holding hands ni Manuel. Pudno ko naktumot, nana. Ay, no, adala ko makamera dayto yung cellphone ko. Pinicture kong. Ay, pinicture mo ko maang agpaisaw. Tapno makitak no asino dayta babae. Sexy kan na pintas. Ay, daytakat nga minti ko nak. Tapuro nga min sabon apang labah tigat-gatangan na. Ay, nabaybayan nan ti bagina. Isumati ko nak, nana. Nana, di mo istoryaan iti sa bali dayta. Narigatin no maamuan ti daduma. Amumatan no kasano nga agwaras ti chismis ti lugar tayo. Ay, kagimatangkan ka iti pabanglaw ni Clara. Ay, damagan na kanupay kinilakayin na. Na, apay adamagan na pailaang. Isulat ta ko man ati agdesisyon. Ta isukat nga rod ti mga ramat. Bayan nyo, nana. Sigurado, birukin nakto ni Manang Clara. Uray pustaan tayo. Makan ka. Apay nga itupak mo nga dayta si Daek. Uray lang nagparasyak ti diguna. Nalaing kagaya. Anyaya ti pagkaskastaam. Agdamag ka pailaan. Nalaing ka nga agbabae. Anya man na nababaya sa asawam. Ha! Kunam siguro nga awan ti mangidanon kanya-kanya. Hoy, daytoy ti tandaanam. No nasaya at ti lalaki nga asawa, mapanagnakan dayta iti aura ti asawa na. Ni. Banikusan na kon? Saan ka nga demand iti blooming kan nabanglo nga asawa, no ti budget nga ititad mo, kat umanay laeng apaggatang iti sabon apaglaba. Ay, amuklatan. Sabon apaglabaman ng ti umay mo gatangan. May saka di abar, wano may salaang aputan. Saan nana? Umay ko laang damagan, no limabas ang dito kantinam ni Mary. Ananday, saan pa'y mait? Apay ay abir-birukan. Mga lakman jay lako na abang banglo. Ay, gumatang kan. Awan, mayat jay lako na sika. Uray aglingat ka, nabanglo kalata. Padasok man nga rod nana. Wan. Hangam, ay, balasang ka. Apay, pudno aya dyan nadamag ka. Nga da checks nila kay mau. Nagdinamag gaya man. Da kami ti pag-iistoryaan dagiti tattao. Ay, apay nga main, abaybay am tabagem. Agpapintas kan agpabanglo ka, Clara. Tapno saan na ka nga isukat nila kay mo. Oy, pare. Itay pa nga agre-ring day ta cellphone mo. Apa di mo sungbatan? Mangag mo aya. Ay na. Kat no itay pa day tang agre-ring. Ni Tricia dayta umawawag. Ah, kat sungbata mo na. Namuanan ni bakit ko nga da chicks ko. Anya? Oh, kasano kumaan amuan na? Awan mat sa bali anang ibagbaga at. Amumatan dagiti chismosa. Ah, ay wala niya. Nagsanga ti dila dagiti chismosa. Peste da iti panagbiag. Ay, bonggang-bongga. Kunakon kat, abirukan nakabirukan. Pimay so, Miss Beauty. Wan nga rod. Pimay supay ket din yung bagam nga insukat na kun nila kay ko. Ay naadda nga min kasta a powers to'y dila. No adda maibagak pumudno. Ang saan mo't katya ka na yun? Iso asigin manang beauty. Gumatang kan iti perfume mo. Utangag tintinagak, tawan pa'y mo't intod nila kay ko nga extra budget.
Okay, sureness manang beauty. Imbagla pagpaspasyarak dito'y balayo. Umay kung to itanon no makitak manan nila kay mo nga da ka holding hands na. Oh, bakit? At iti budget. Mano dayta? Umanay laang nga igatang iti sabon na paglaba? Ninayon ako. Nanyakit to'y bakit ko na ya. Di nakman arakupan. At iti budget pagpapintas mo. Makamuka, nuan niya ti kayat mong aramiden. Ha? Nagpaparlor ka, gumatang ka iti badong, make-up, pabanglo, kumpurmi. Agpaiso ka di dayta nga ibagpakam lakay? Wen bakit? Ay, thank you, Narakot na maglatan. Batong bata. Titan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Ana adaw, iti pagsasao, ako nana. No nasaya at ti lalaki nga asawa, mapanagnakan dayta, iti aura ti asawa na. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao, ako nana. Saan mo nga uyawen, dagiti karubam, tapno saan da ka aguraan, ken adaywan. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Nakitam dyan limabas. Ni Gemma? Ay no, di lamabayin nga agsando. Nakangisngisit di kilikilina. Kinamanaw pa'y tibukot na. Ay na, ano siya, mabainak. Nadlaw mo magayam. Kunak ano siya lang tinakadlaw. Apay kumaadyak madlaw, ket nagtarnaw pa'y lang ti pa nagkita. Binilang mo, numano a layer jabilbil na. Upat sa nagdadakila bilbil, kasla salbabida. Apay nga takas dyan ti pamagi day dya Gemma. Awan pa'y mat ka-shape ti pamagina. Limok magngamin, ang ngimisit di tenged na. San samit nga agis iso no agdigos. Siguro Ag-donate ka man kit di iti is-iso na. Ay, di pa'y lamapan agala iti karayan iti bato apagis iso na. Nagado ijay. Wan nga ron pilyan na dya kakirsangan abato. Tapno maikat dya kab-kab iti tenged na. Correct! Sika talaga, Rose. Nakauy-uyaw ka. Oh, siyak lang, aya. Agpadpada talaang anauyaw. Nana Pasita, umay kuman buludan di palayo. Nay, apay, anya ti palaem, Gemma. Jayman kanal ijay sango ti balay minana. Tani, nabarado matun, aglayos tumanen inton pa nagtutudo. Kat, nilakay mo ngay amang pala. Kaasimot no iso pa ilaang ti urayak amang pala, nana. Nabambanugan ang naggapo ijay bangkag. Ay, imbagken ka, taam mo matulungan nila kay Mau. Saan akas kadagiti daddo maamisis diti lugar tayo nagsasadot da. Ay, day tala makikakaaroba ti amuda nga aramidan. Day tala makichischismes. Nalabsak nga rudda Rose kandani ka dita waiting shed. Kasta unay ti panangkita da kanyak. Nasiputak ang nagkatawa da. Siyak manen at ikinat katawaan da. Ay, kasta da gita at tao. Awan maaramid da anasaya at itibiyag da. Nakauy-uyaw da di aros. Kano di nanto pa'y mawalisan di arubayan da. Anapumpon no itinatintin nagabulbulang. Wen nga rod, nana. Ay, awan serbi ti Ros anagan na.
Sukatan tayon sa tinagan na, nana. Ah, Sukatan tayo iti siit. ha? Siit ti Rose. Won, siit. Mas bagay na day taanagan. Ay, bakit? Aglut-luto ka matgaya main. Wen lakay, amok amabisin kan. Madamdama laang mangantayon. Ay na, arakupan ka man din. Ayun gayam, nakitak jay kanal. Si kakaditi ng pala. Ay nalakay dinakman ara-arakupan akasta. Ah. Tadyak pa'y nagdigos. Agat lingutak. Pinaglingat nakday ta ang kanal. Kunak nyo siyak tuntimang pala. Ang si kamot tinang trabaho. Apay pa'y laang nga iyuray ko kan kangay. Kat nagadutar aramidam. Ay na, nagswerte aklakit din ayakan kaamisis ko. Alaing kakidag bugon tag sukat kanton. Tani nakapitpitak ka. Kan ayabam to matandag iti ubing tamang rabi ita yun. Anyamot tanda ito'y balay tayo. Nakawarwara. Tsak pa'y mabirukan no yan ti charger ti cellphone ko. Si kaano nang ikabkabilam? Imparabaw ko lang mat dito'y lamisaan. Itawanan. Adalang mat dita dayjay. Apay kami na nakawarwara dito'y balay. Aglalaok ti bado, kas kada kaldero dito'y salas. Anyaya ti aramidam iti agmalam. Apay pay lang adamagam. Nagadungarod ti aramidak. Mapan kan sa langmat makichismis di takaroba. Anya ko mati maganap mo iti day tangar aramidam. Ay, saan nakapakibyangan no anya ti kayat kong aramidan. Kahit nalabam ka din ti uniform ko. Ay, wan anya. Ay, nalipatak matan. Anya kay nga ti pag-uniform ko inton bigat. Amo matabawal asan kami nga uniform a security guard. Ay, sige, tayo naklabaanan. Ay awanan, rabien, saan na mamagaan? Di man tupay nga min amo dagiti responsibilidad mo kas ina ti pagtaengan. Nay, sa dino ti papanam, Gemma, nakaigam ka matitipala. Inakman isubli day to'y binulod ko apala kin ni Nana Pasita. Ay, isumot lagayam anagdadakkel dagiti takyag mo. Tatrab-trabahom, uray trabaho dagiti lalaki. Nagdadakkel daya. Kasla takyag ni Dani ka. Urayan Apay, di mo madmadlaw, di mo makita ni Dani ka, nagdadakkel dagiti takyag na. Ay, no kas jay nga agbistida, ay na, nakadkadlaw, talaga ang nagdadakkel, ha? Saan na abagay, tagbalin abakla? Na, uyawam, kat gayam mo. Gayam ko ayamot, dahi dyan anak ang ngisit abakla. Hay, nagpuskol ti bibig na. Saan na abagay, no kas jay nga ag-lipstick? Ay, si kakit dimot. Di kala sumardeng nga agoy uyaw. Uray gayam mo. Uyaw magayam. Mala, tainak pa isubli da ito'y palakin ni Nana Pasita. Nana, umay ko man isubli da ito'y binulod ko. Ay, nalpas mo, di pinalam. Wen anana, inlepas ko adagos. Taamok akasapulan nyo mat da ito'y palayo. Ay, katuladan ka mo't Inak mo't pala ang jay kanal may. Tanay, aglayos no kastoy nga agtudto daw. Narigat ti malayos ti balay na, Nana. Ay, wan nga road. Sapay, matutudon talaga. Ay, wan nga rod, Nana. Sige, agawid nga rodan. O, sige. Kita man lakay. Uray nagpigsa ti tudong. Saanin nga aglayos dito'y balay. Tanawaya nga agayos ti danom di ta kanal. Imbaglakit din. Tanapanunot mo pinaladay ta kanal. Siya mo lang aming kat ti marigatan no aglayos. Nagrigat ti agkaras iti danom dito unag ti balay. Kumusta mo't nga tandag iti kaaruba tayo alalayusan ti bagbalay da? Adun tumanen ti mangi post ijay Facebook. Analayos ti babalay da. Ay saus, nalayos tayon bakit? Ay, Simrakan ti danong dito'y salas. ay, kasano da ito yan nga eh. Ay, nagbit mo tan ang umato, tinanaw mo. Barado kayam deta kanal. Ay, sikamot nga main.
Di mo man la matarimaan, mang. Anya, amumat nga da trabaho, bakit? Pasaray rabiak nga gawawid. Diyak masangon Ay, lakay! Mga lakay ti pagkaras! Ay, sus. Ay, sumrakan ti danom iti silenta! Ay sus, mabasan dagiti kamit tayo dito yun Ay, partakam nga minatag gunay! Ay, nabambanugak nga rudmay. Tunay kamutin. Naglaing ka nga agreklamo. Imbag man, tasan kayo analayos iti rabi Nagmayat to pa'y titurog may. Apay, nalayos kayo mat. Di mo nakita di yung post ko iti Facebook ko, Nagpatingay iti tumang ko tilayos iti balay mi. Ayan, agasam ngay dayta. Ti ko nakumakat ipatarimaan ni Apo Mayor dayta kanal. Ay na, kaano siyak tinang pala iti kanal may. Kurayang pa'y lang ni Apo Mayor. Sika tinagpala. Kabailam. Katwan mat, anya ngay. Ay, imbagtasan na ka nga inuyaw ni Rose. Ay na, inuyaw na ka. Amumutan ti ugali di gayim mo. Ay, inuyaw na kasi ka. Amo ka, kat uray mat sika. Inuyaw na ka mo. Anya? Uray siya? Inuyaw na? Apay, di mo amo dayta. Inuyaw na? Kat gayam na? Jakla kayat ngamin nga agapa kayo. Iso nga agul uli makaklatan. Jak kayat ti agsao, tajak kayat ti gulong. Ay, uyawin na gayam di imbilang ko a best friend ko. Ay na! Diyak mo no anya ti unaak dito balay. San ka matulungan? Mapana kag trabahon. Di lang mabalin nga aglangan kaya. No kastoy akalkal pastitudo, kasapulan da kami di office. Anya ti aramiden nyo? Kunak man no security guard ka laang. Paglinisan da kami ati busmi. Sigurado nakarugrugit man ti aglawlaw ti opisina mi gapu iti layos. Sino ngayon ti katulungak nga aglinis dito balay? Ay katanusan ma. Into nagawid na kinton malam, kayat ko analinisin da ito'y balay. Karasam ti danom tanay, mabalinen abulusan iti tilapia ti kaunag na. Embaglakit din ta pinalakmat day ta kanal may. Iso saan analayos to'y balay may. Ay nanana, nagado akaro ba ti agrekreklamo gapo iti layos. Kano aging ga itangal dawon, ado pa'y lang taglinlinis iti babalay da. May saditan ni Rose. Permi ama stress. Saan mo't amatulungan nila kay na? Ay katayaban na ni Dani ka agayim na. Ay wan gayam anya. Isuda mga tinasingad nga agayam. Ni Rose ti masabat ko. Nas ka naliklikak. Tiyak kaya't masabat day ta babae. Ay, Dani ka. Ha? Nasabat ka matlangan. Tiyak sungsungbatan. Dani ka. Nangagnak. Di Ay! man sabat-sabatan si ka babae. Abay nga gungungat ka. Damagang palang. Ay, awan amok abasol ko ken ka. Saan kit din natakal ti basol mo, tao uyawan nakgayam? Anya? Kunak man no best friend ka? Saan mo't gayam? Unay gayam siyak, inuyaw mo? Ay, sana po no dayta. Ulbad! Na. Itudo-tudonak pa yan. Ay, si ka anak ka puskol ti bibig na. Kunakon kit! Permi nga uyawan nak! Ay, anay ko, ay, di nagpungutan Ay, naging pis lang arudan ti buko. Ay, na. Talaga akalbuan ka ita! Anay ko! Nati ko lang! Sana ka lumaaban! Aray ko, aray! Anay! Tirupa ko, kinaramutam! Ay, ulayag. Masinag ka dito, salbang ka! Di da kiramraman Sana siya tikalaban yaw. Kinaramutan na gayam ha! Danugan ka man langin iti nakapigpigsa! Ay, apay nga dumanog ka. Sana siya tikalaban mo. Ay, sigamat na dinadanog ko! Ay, dahita na uyaw aros ni kalaban ko dito ay! Sana sika! Ay, unay kayo. Sumardang kayo. Tano saan? Agayabak iti pulis!
Manipod itangal daw, kalaban kong day taros. Ay, kaasimat day tarupam. Nagado ti karamot na. Ay, sayang na kitinususar ko apang papudaw kan pagpalamuyot ti tirupak. Tapinerde day di aros. Ay, apay aya nagapa kayo. Kat nasingad kayong agayam. Sinidir ko Taynoy uyaw naggayam. Kunak mo't asaan ko akayat nga agapa kayo. Nagapa kamin. Kitong palbiag kami nga agkalaban. Apay, anya dyan nadamag ko, naglaban kayo kanu kinidani ka abakla. Nagsabat kami iti kalsada. Agpatulong ak kumakankuan nga aglinis dito yung balay. Ang nagungungat matan. Ada siguro basol mo ken kuana. Isuan nagunget kan ka. Why? Awan basol ko kankuana. Hoy, di mo man ilibak. Amamukan. Apay adinak pa dyan. Katsak ti asawam. Daitagat ti magangganab mo iti pan nakikakarubam. Aday tala agoy uyaw ti aramidem. Ay, awan inuy-uyaw ko. Anya itan? Awanan ti gayem mo. Ay, aduda dita. Iso lang, ayat ti mabalin agayim ko. Simple lang, met. Ti kayat ko nga ibagakin ka, bakit? Denggem Saan mo nga uyawan dagiti kaarubam? Tapno saan da ka akagura kan adaywan? Kasta latibiyag, bakit? Tsakayatan ti makigayam iti daya arroz na napasita. Nadamag ko nga rod ang naglaban kayo gayam di takalsada idi na minsan. Amuyo mo't siguro nga inuy-uyaw na. Kat, kasta amat nga minti ugali day jay a babae. Si ito pa'y ti awag mi kankwana, saanen a rose. Ay, mas may bagay day taanagan na. Gaputa arig na ti siit. Siit ti Rosas. Saan mo latan natultuladan ti kasjay nga ugali na? Ay, talaga asaan? Gaputa ado ti manggurgura ken kuana. Gapu ti kasjay nga ugali na. Ay, siya. Jak kayat ti maitulad ken kuana. Kayat ko, ado ti gagayam ko. Ay na, asino mo't ngay nga minti mayat a makigayam iti nauyaw a tao. Pati gayam na, uyawon na. Agasam day tang ugali na. Ay kat sapay kumaat a makaamiris kat agbalbalew. Ay, awan na tamukon, nana. Ti siit, agtalinaad a siit. Makatudo ken makasiit. Wen, kat sika, nasaya at nakaamiris ka. Asaan a nasaya at ti aguyaw. Ngamen, nauyaw ka mat ide akas kankwana. Bagat, di mo tultuladan ni Rose ang uyaw. Apay kumaatuladak ngay. Kat amok mat asaan anasaya at ti ugali na. Gaputan na uyaw. Kita man, inadaywanan dagiti gagayim na. Kaasi mat ano kasta. San dagayam kanon agpinpinansin kinidani ka? Sigod ang nasingad ng agayam. Ita, mortal dan nga agkalaban. Ay, agalwad ka masabat mo ni Rose. Ay, amangan no uyawon na ka. Idi pa'y lang amok nga inuy-uyaw nak da di babae. Ang binaybay aklat talakay. O, anya nga ita, nagpatinggan ti kinauyaw na. No nagpatinggang agpaiso Aguy-uyaw pa'y laang. Urayan na pa'y laang nga adda mang ipabarangay kankwana. Ay so, day takit din maibarbarangay gapo iti kinauyaw. Maipabarangay to pa'y dagiti chismusa. Day tantulaki din na uyaw. Ay, kababain unay, no kasta ti mapasamak kan kwa na. Ay katkas tala tibiyag alakay. No adda inaramid mo akam maling. Agbalatot matlakan ka. Titan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao apunana. Saan mo nga uyawan dagiti kaarubam? Tapno saan da kaaguraan ken adaywan. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Kastalatibiyag! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kastalatibiyag! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao, ako nana. Di mo labsen ti agangaw, tadi mo ammo ti gasat iti masakbayan. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! Oh, Manolo, itay kakadipay nga agururay dita. Katun may sa oras kun san agur-uray. Pasensya kan ata nagado tilaklakwak. Di pa'y nga minsimrek jay tinangdanak a sales lady. Oh, anya ti alaam. Di man pagabuno kadagiti mulak anatang. Ala, sobra ka nga ron, tagpili ka no, anya ti kayat mo. Utang manan na. Ay, wen, basta si ka, awan problema. Amok mo't analaing kang agbayad ka. Agasam day tabagbag katam Manulo. Abuno da ito, tata. Dua sa ako day ta. May salaeng. Ay kunak no dua. Nakabagkat ka lang arudan at dapat nakasupot nga awit mo. Anyangit ti karga day ta. Abastok man ta, je talon ko, tata. Sardinas. Mga asawa kang haminain. Tapno at damit katulungam. Narigat yung laklakay nga agmay-may sa Manulaw. Labasan kayo man langan. Masurunakan ka. Ay, mangkita ka ditan, uray bakit ay. Apay ngay, taawan pala ni Manolo kat ngay, sumipngutan. Ay napakadanagan nyo ayang amin nanang, agawid tulat na. Kuna namot amapan umutang iti pagabono na kadagiti mula na. Isungarod anarabyan. Nanang, si Mang Puten to'y urayin yung anak niyo. Agday-war-di-war ka mo anak ko. Medyo nagainumak labasit. Itaman pa ay anaginom ka. Ayan je panabas. Panabas? Ano nyo ngay ti panabas manong? At daman mapan ko tabasan. Rabi ay mapan ka pala agtabas. Marurudak kat. Hindi nakmatlasar nga ng tisalbag alakay. Anay, sino ay aday tadak-daka matam? Dadya alakay Asino alakay manong? Nilakay Rome. Basta makita na. Damagan na no kaano ak amang asawa. Sana ibaga abaak abaro. Makauma. Ayan nandiya panabas. Ay. Saan ka man nga agang-angaw iti kasta Manolo? Ay, Edna, anak ko, ingkailamang dyan panabas. Nanang, nagipatak kit din no sa dino tinanggi kabila. Ay, ingka maturugan Manolo. Tila pampanunutam. Binagaan da ka laang abaak makaunget kaan. Ay, makapatay ako naktumat nga may. Ingkakit di maturugan. Kasanungay nanang, riingag ka din ni Manong Manulo. Ay, di mo ririingan. Mga tulatan no mabisin. Itaman pa'y nga inom ni Manong Manulo. Mas dawak nga road. Kasanumang amin ni Tata Rumi. Awan pilpilyin na nga oras a panagangaw na kin ni Manong Manulo. Ay, wen nga rod. Kas jamot nga may ni Manong mo. Sana matagtagaray. No nasakit tinakam na, agbartak matan. Kalpasan na, agbirok iti panabas. Ay sus, nakaamamak. Ay, iso nga rod ajak kayat nga agbartak ni Manong mo. Tanaungat no mabartak. Pumatay kanukit din. Agasam man tagbirok iti panabas. Nagsapa pa'y laang nagpudutan. Ngumisitak manan ang mapanagkapas no kastoy laang. Kunak tumat ngamin kan kang aglong sleeve ka. Ay, Manong,
masabat ka ni Tata Romy. Nay, nagkuyong matdagiti ang kamsat. Wan tata, mapan kami man makisek kakin ni manong ko. Ay na, awan serbiti gagayt, no awan ti kapisi ti pusaw. Ay na Tata Romy, dandani akon makiasawa. Ni manong mo ngay, mate. Agbaak ka dilatan. Parta ka man gid ti magna, tani aldawon. O sige tata, panawan da ka pa'y dito eh. Unayen. Kasano sa anak ang makaungat iti kasta panagsasaon na day talakay. Si kakit dimot manong, para day laang nga imbagana, makaungot kan. Makauman. Tunggal agkita kami, day langan ti damdamagan na. Pasensya amlata ka din. Naangaw at talaga ni Tata Romy. Nasaya at asimrot kan. Anya itayan tinagan mo. Feli, tinagan ko, manang. Aywan kaya man niya. Kabisadom ka din dagiti lakok dito'y agri-supply. Saan pa'y amin, manang? Bayam ta isurok kan ka. Tapno inton awanak, amom ter aramidam. Wan, manang. Mabalin ka din nga overtime. Ado nga milata dagiti customer ko, aginggat alas 6 iti rabii. Wan latta, manang. Mabalin latta. Nagsaya atan, ta sikatin nalak a sales lady. Dagiti nga mindaduma, saan da mabalin nga overtime, taadda ka no anak da. Awan anak ko, manang. Ay, awan? Single lakpay nga, main. Ay, kunak no adan asawam. Mala, barang makapili kanto iti baro ka dagiti customer ko. Adu kat ti baro a customer ko. Dandanin sa kano makiasawa jay buridak mao. Awan, ni Janet. Intun umay abulan ti kasarday jay nobyo na. Ay nasaya at tasan na atuladan ni manong na amanulo abaak. Ay, Jack man amoy ti dayjay nga anak ko. Adamat itsura ni Manolo. Agam, talagan sa nga aglaklakayan, abaro. Pangasawaem sayang jay kinataraki na. Ay na, uray kayat ko. Tadyak mat mapilit. Kanayon ko akan tiyawan no makita. Umisem-isem latamay. Anya tigatanga, manong. Sa anak agumatang. Umay ko lang kumabayadan dya inutang kong abuno. Kasta ka di. Ibagam laang nga no anya tinagan mo. Tabirukak di tilistaan. O sige, bayadak, tamangalak manan iti abuno. Kasta ka di. Saan ko ama desisyonan day ta? Awan nga medya akin ko kwa, nagbakasyon. Mamunak matkit di. Nabayaga ko na customer na. Diyak nga min makuntag di number na. Mabalin ka di nga agsublikan tulaangan. Ado nga min ter aramida ka Farm ko. Agsublikan to inton bigat. Anya nga min aya, tinagan mo, manong. Anya jay ko na, Manolo. Saan ka anak ka utang iti abuno? Ay, saan nga ron nanang? Di nak pinautangan jay sales lady. Ang agsubliak manan inton bigat. Ay, masapol ama abunwan jay mulam anak ko. Una nang, isu nga ron nga agsubliak inton bigat iti farm supply. Na, nakatugaw ka mutlap taditan anak ko. Wala nang, ni manong Manolo ti aglutluto. Binaybay ako na, kakaiso na kagagagitan na. Winning nga road. Nadlaw ko mat anaragsak ita nga aldaw. Gimatang pa'y iti si daan nanang. Mayat sa timud na ita. Mas daawak nga road. Kan, saan damot ka no a pinautangan ni ti abuno? Saan na siguro anasabat ni Tata Romy? Akan ayon ang mga asarkan kwa na iti kinabaak na. Wan, ni Manolo day tadakda kamatam. Nasingpot a customer ko day ta. Kat, nagbayadan? Wan, manang. Ngam ko nak ngagsubli ita ta damagag pay kan ka, numabalin nga umutang manan. Ikamlatan, naanos day ta. Wan bareng agsubli itang aldaw, manang. Feli,
barupay dayjay. Ala, ni Manang mat. Pumod nun sakit di imbaga ka makabiro kan iti baro ah. Ala. Sige, Manang. Tani, umadadon na giti customer. Sige nga Rod, asikaswam ida na imbag. Ay na, nagado ti customer itangal daw. Sapay agmay-may saak. Manong, anya itayin tinagan mo? Ha? Ay, nagbiit mo maten analipatan tinagan ko. Manulo tinagan ko. Wan gayam. Mabiit laeng Talak ko pa'y dagito daduma. Makauray ka kadeng? Awan. Saan ka nga agapura? Agurayak. Agtugaw ka pa'y laang di tawon. Mabiit laeng. Awan mo't ni Manong Manulo. Nagawid san? Saanin ang nakauray? Ay, nagadumot ngamin ti customer itay. Adeng. Awanan ti customer Ay, kunak no nagawid kan, Manong. Saan? Napanak lang gimatang iti meriendaan ta. Ha? Ay, nakababain mo't kan ka. Tas sikapay tinapan gimatang. Si Kamot. Apay kumangay amabain ka. Ay, sa dino ti mabalinta pagtugawan. Hello, Manang. Ay na, pasensya ka. Takabasbasak yung text mo. Ada dita ni Manolo? Ay, wan, Manang. Umay na alaan di utangan na nga abuno. Nakapili ka din? Ay, wan, Manang. Adan. Ay na, kababain. Nagururay anabayag. Isupay kit di atin napan gimatang iti meriendami, Manang. Ha? Ne, sabalin sa dayta na. Agmerienda kami laeng mat. Mangaw ko lang dayjay. Si kakit di mat. Malaitad munton kan kwa na, jay abono nga ututangan na. Wan, Manang. Ay agas man day tabagbag ka tayo manulaw. Abuno ka di maninday ta. Untata. Ilugan ko iti tricycle. Ay unay ka ta naggagit kan barok. Awan mo't bibiyagam. At danto, tata. Ha? Dandani akon mga sawa. Ay, adan. San nakton nga angawan na baak, tata? Nagsaya atin ngay no kasta. Ay, agab-abuno gayam ni Manong mo. Anya orasan? Lepasan na kanunanang, santo aginanang. Ay, naggagat ni Manong mo ita Kasla naragsak mo't ang naggapo dita agri-supply. Dah. Adan sa pakaragsakan na. Siguro, saan na nasabat ni Tata Romy, nanang. Nalabas mo nga minti panagangaw day di alakay. Ay, wen nga rod anak ko. Tada tay pagsasaw ako nana. Di mo labsan ti agangaw. Tadi mo amaw ti gasat iti masakbayan. Anya, umay kan agbayad iti abono nga inutang mo? Wan ko ma. Ne, kaano lang na inalanday ta? Awan sapay makabulan. Apay, nakaapit kan. Saan pa eh? Imaya ko na. Umay mon sala ang bisitaan ni Feli Medyo. Kunakon kat. Feli! Feli! Mabitlaang, Manang. Humayon. Darasam, tadagbayad! Asino ti? Ha? Umay ka nagbayad? Ala, Ano? agsarita kayo. Ikan kayo iti makun ko na privacy. Ay nakitutak. Kung ada akasar ni Manulo itangal daw. Ay, wen, kaka. Sumuro takto ka dakwa da ijay simbahan inton madamdama. Ay awanin at ang angawak abaak. Tani, mga sawa mo gaya may. Ay, katuwan Ay, jay sales lady ijay agri-supply tinaasawa na. Ay nasaya at ano kasta. Ay, umununa ko man ni ading na Janet nga agkasar.
Ang nagsarita da. Ani manulon ti umuna. Imbag atay manugot ni Janet. Ay, talakay mo't ngaminan ni Manong na. Kastala tibiyag Ay, wan kaka. Agtugaw kalatan. Tama panak pa ijay simbaan. Ay, no kayat mo, sumurot ka. Ayun man. Buyaak man ti pa nagkasar jay baak. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo labsen ti agangaw. Tadi mo ammo ti gasat iti masakbayan. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimet direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay, asagot ka na kayo. DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kastala ti biyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Kastala ti biyag. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinaikari iti tunggal maysa, agsabat latta ti dalanda. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag. Ay, agawid tamot laangan, Sheila. Ay, makabannog mo ti agmalmalom anak katakder iji parmasya. Un nga rod. Kastala tibiyag tatalaga nga ado ti aggatang iti agas. Ay, nagsakit to'y saka ka nagmalmalom anak katakder. Iso ano mabalin? Saan tan amag na? Aguray talangan iti pagluganan ta dito. Saan datamot asar dengan tigip tanapunon no lumabas da dito Ay na, jakon kaya timag na amapan dita terminal ti jeep. Ay, nagtugaw ka matan. Ay, jakon ka ba ilan timag na? Agayab kalatan iti tricycle, amang itulod ka data iti terminal. Ay, Sheila, may kayagluganan dito yung tricycle ka. Oh, ada tricyclean. Intang arot agluganan ay. jak kayak taglugan dita. Taapay. Katamam mo na kan sa data driver. Kalugarak dita. Manon atawan nga agar-aram ngamjak kaya. Ay, basta siya agluganak. Bareng libre. O, di makatipidak. Hoy, Barbie! Ang subli ka! Ay, umay ka katagluganan. Ay, napanagluganan. Sheila, kumusta ka nga Oy, Sheila. Kasarsarita na ka to'y driver. Kumusta ka kano? Apay kumasong bata. Kababay mo, ano saan masong-batan? Katlibritan sa dito'y tricycle na. Ay, libre kayo talaga. Oh, nangag mo? Mr. Driver, nasaya at lata ka nomat ni Sheila. Mabalin ka dito umay agaram ijay balayo inton rabi Sheila, umay ka no agaram, iji balayaw. Addanam na maak nga umay agaram kanyak agwapo kan baknang. Ay, sobra ka mo't ngagsasao, preng. Pudno mo ta. Indun inbaba na ta dito o di awan pagluganan ta. Ay padasan na. Paibalod ko. Jakayat amapitakan day ta sapatos mo. Iso adito'y awan danom tinangisar dengak. Anya nga ita. Nailabas ako. Bumaba ka nga rodan, my love. Anya. Bumabakan kunak. Tila ibagbagam. Kunam siguro jak nangag. Ket, talaga mo't alab ka. Ulitam pa'y tatungpaan kan. Apay aya kagurguran aksila. Saan ka nga rud akayat? Ngam dagulit ka nga agar-aram. Uray basta din nakitimamin ano. Sa anak lata mauma nga agaram kan ka. Talaga nagpuskol tiro pa man niya. Agawid kan. Umayak agaram inton rabi San amabalin ko naklangarudan? Saan ka akayat? Iso asardangan na ko.
Mapan ka kumansukunan ijay ilay. Tanay, rabiin, nga mawan kapay. Intulod na kami ni Ruben, tatang. Ni Ruben. Di anak ti kumparik ani Erneng. Wan. Ay, nakananos man nukas ta. Oho, dahil lang ngayon naramid na, nakananusan. Ay, nayabam kumaat na pinagkapaim. At da bisita, tatang. Asinaw. Jay, may agarumot kanya ka. Di adda kutsina ako namlan asinaw. Ni tatang mo't, ni RJ dayjay. Ay, anyamat dayjay alalakay. Napuno iti drawing jay takyag na. Saan a drawing dayjay, tatang? Tato ti awag iti dayjay. Ay, uray pa'y tataw. Wanuan niya ti awag na. Jaklat ta kaya ti kasya a klase ti lalakay. Ay, da kayukit din ti agpili para kanya. Ay, no siya klaeng. Ni Ruben, di kaya't ko aparakan ka. Ruben, imay nakamot dinagas itay dito ibalay ja barakadam ani Ben. Ay, wan. Mapan kami gaya magayayam iti basketball dita sentro, manang. Ibagbaga na mo't, amapan kayo kano aginom. Agin inuma kaya mo. Isumot ti kunak. Jak to payag sigarilyo. Di mo sursurwan dagita abisyo. Takita ang tinapasama ki may sa abarkadam ijay daya. At da kanser na kat nagubing paylaang. At dapay arapaap ko, manang. Kayat ko pa'y ti mga asawa. Ay katwan maaddaan ka pa'y iti pamilya. Iso ajak sardengan ngarman ni Sheila. Sheila ka, Sheila. Kat kunamat anamin adon, abinasted na ka. Jak lata sardengan, manang. Sa bagay. Agan anos kalata. Ang mga nusong batan na kan tumuilaang. Matagikwak tumot lang ni Sheila, manang. Nukasta, nayunam tigagat mo. Nasken nga adan to ipagpanakkel mo iti pamilyana. Ay, wanan niya. Jay kat kumamapan ka agaram, kat adda baklay mo, ababoy. Ha? Kastaman nga ro, ti aramidak, manang. Intan agay ayam iti basketball court. Ay, wanan niya. At dagayang practice tayo ita. Ingkag sukatan, tamapantan. At nga tayo dyan ni Sheila. Una, alangan mo't asaan da suportaran ti liga tayo. Ay, inta nga ro din. Makitak manan ti inspirasyon ko. Ala, ingkag sukatan, tani, mangrugin ti practice. Nagtatayag dagiti players tayo, anya. Nagugwapo da pay. Kasali ni Ruben iti liga. Taapay, saan ka di amabaleng? Kat no panggat kilikili lang dagiti daduma a players. Si Kakit Dimot. Nungay naglaing nga ag-shoot iti bola. Oho, awan latamukon. Oh, kita anong kasanong agay-ayam ni Ruben. Oh, dayjay, igam nan ti bola. I-shoot nan! Saan ana isot? Kunakun kag mangibabain laang. Ay, dandanina na i-shoot. Ay narumbang asukatandan. Apay ngamin ta inalada nga agay-ayam kat kurang matihait na. Apay, saan ka amamati, ije kunada nga small but terrible? Oho. Oh, kita ama. Saan to pa'y ama kashoot apulos? Nagawit tan. Tsakayatin ti agay-ayam. Apay nga agawid tan. Kat saan pa'y analpas ti practice? Sa anak pa'y mo't apulos anak kashoot. Kat practice lang mat da ito, uy. Mababain na kini Sheila. Nagawid akon. Ay, Ruben, nagsubli ka! Ay, una yan. Nag-walk out. Apay, Ruben, nalpasan ti practice yu iti basketball. Nagbit mo tayo. Inak kumapayag buya. Nagawid akon, manang. Diyak kayatin ti sumali iti liga. Nay, apay ngay, Sana para kanya ti basketball. iso nga rod nga adda practice tapno masuruan ka. Agtalon ka, nagbangkagak langan. Ruben, agyaman akunay kan ka Tapay, tata. Una,
taim palubos mo, jay danom nga agturong ijay talon ko. Ay, kasi mat dagiti mulayo apagay no san amadanuman. Kat no napaidam dagiti daddo maaman nalon dito lugar tayaw. Ti kayat da, kukwada lang ti danom. Sana kakasta, tata? Ay, baraw. Adda ka di planong agkandidato dito lugar tayaw. Ah, awan tata. Awan ti plano kakasta. Nga main, no adda planom. Siya kung ti agboluntaryo ang mga kampanyakan ka. Tanasaya at kataaw. Tata, ikampanya naklangan kini Sheila abalasang mau. Ay, wan nga raw de. Hangam, jak mat madiktaran tirik na ni Sheila. Dayjay samat agar aram kan kwa nang agin babak nang tikayat na. Umay ko pa siya rin ni Sheila inton rabii je balayo, tata. Mabalin ka de. Ay, awan mangiparit kan ka. Umay kalata baraw. Tatang, anda bisita kinton madamdama. Jay ka di manan agar aram kan ka ako namlan asinaw. RJ tinagan na tatang. Ay, pangas dayjay ataw. Ni, iso day tan tatang. Ah. Sige, inaklo ka tan tiri daw. Ay, unay yan. Rinabiin samat nga umay day ta alalakay. Kasano nga tan, no agranada kan ni Ruben ita arabi ay. No saan ka lagayam? Saan ka akadwaan nga umaagpasyar dito'y balay da Sheila ita arabi eh? Agpakpakaduak lang matkan ka. Tapno naturid ti pakinakam ko. Ang datan dito'y arubayan da. Ang damot nakaparada ako kotse dito'y arubayan da. Adda bisita ni Sheila. Ay, kita mo diya unag tibalay da. Madamang agsarsarita da dita salas da. Kan kasla naragsak damat adwa. Agkat katawa da. Mabainak samatan. Nene, apa nga yung agatras ka? Nagawid talangan. At dagayam di kotse nga agar-aram kan kwa na. Sigurado ka asaan tan nga agtuloy? Inton maminsan tulangan. Sige, agawit ta nga ron. Nasaya at may tanagawi din diya bisita am. Ni, apay anak katugaw kayo di taigid tatang. Anya ter aramidan nyo. Ay, sana mabalin abay-bayan kayo adwa dito'y salas. Anya ngayon adadakas nga ramidan na kan ka. Anya kayo matan tatang. Ay, nasaya at may tanagawi din. Dandani parbango na yun. Saan may matan anapuutan ti oras. Naragsak mo't ngamin akasarsarita ni RJ. Naragsak tikas jay. Jay laing agpaspasi kat ti amuna. Apay, puno dagiti imbagbagana akabagyan na ni Mayor. Kas kadalula na ni gobernadora. Ay, imbag tadi na pa imbaga. Akabagyan na ti presidente ti Pilipinas. Ay, saan mo ang maayaban ita ni Ruben? Tamadama nga agtrab-trabaho, ijay talon. Anya kat day tanagayam ko. Permay tigagat na. Nagadaw a plano ng aramidan. Kaya't nakano agumatang itilugan na. Gapo siguro day takan ni Sheila. Isumot ti amok. At dan sa pa yung tarakan na ababaw eh. Ay, wan. Naglulukmag nga ro dagiti tarakan na. Talaga nga adda plano na para iti masakbayan na. Imbag kumaano kayat mo't ni Sheila. Ang awan samot namnaman ni Ruben. Oh, Sheila, apay nga da ka dito'y suli. Awan ganas ko ngagtrabaho ita. Nadlaw ko nga rod da ita. Apay aya, anya tinapasamag. Hay, dayjay nga RJ ulbud mo't gayam. Saan ka di arinabiin na ka apas pasyaran? Kat adapay kotsina? Oh, kasano ngayon nagulbot kan ka? At damat gayam asawa na. Ni, kunak man no barong. Malagip mo, jay imawag kanyak idinapalabas nga aldaw. Wen, ngamjak nang ngeg no anya tinagtungtungan nyo. Tarimwarak mo't nga men. Jay asawa ni RJ dayjay. Inapanak din. Diyak ka no agawin jay asawa na. Ay,
Naglukon? Saan na nga impod no kan kadayta? Kuna na siguro ano makalusot kanya. Kasano nga rod itan? Saanon ang nagpakpakita? Ay kat mabainan pamanagnaglaeng at talaga nga at asawa na. Ay, imbaglakit din ta nasapsapaan na amwam. Nailawan kakat kuman. Sana balay. Nagado di ta alalaki, pre. Ungor lang ang tuylugan mo. Madlaw ka barbaraw. Premyo tinagagat day ta, pare. Nagbit ang nagdinamag dito'y lugar tayo. Ang nakagatang ka itilugan mo. Kain, saan labas talugan? Brand new ko naman. Nagitaman at chismosa. Nalaing da nga, gistorya. Ang nakadanon nga tan kan ni Sheila dayto ang nagbaliwan ti biyag mau. Diyan mo. Ay, ingkakat sarongkaran. Tamangan nusong batan na kaitan. Kumusta kan sila? Italamanin na makita ka. Anya ka di ti maipay ko, Ruben. Sarungkaran ka laeng. Gapot ka iliw ka na makita. Ruben, Naamuak nga awan kayon iti kaayan ayat mo. nabayagan nga awan kami. Addaan gayam iti asawa. No kasta, mabalinan ti agaram. Sige, awan matdakas na. Kablaawan da kayo iti panagkalaysayaw. Ruben, Sheila. Kamaudyanan na. Da kayo matla ang tinagkatuluyan. Wan nga rod, friend. Uwan tanapudnuak at talaga kini Sheila. Husto, tay pagsasaw ako nana. Tinaikari iti tunggal maysa. Agsabat latta ti dalanda. Well, pudno day ta. Da kami kini Sheila tinaikari iti tunggal maysa. Ala, sapay ko mata agtultuloy di kinaragsakyaw. Kit agawaan nyo ti aganak, tamay saak ton aninang. Kan may saak tumat aninaw. Titan gagayem, tinaggipusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao, ako nana. Tinaikari, iti tunggal maysa. Agsabat latta ti dalanda. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kenny Timot direksyon ni Teresa Calay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebutazo. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itinkay panang tarabay. Kas talatibiyag! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Uray awan sa nikwa, no aggagat ka. Umasideg ken ka ti grasya. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Lakay, apay abim masit jay bagas. Kat namin dua talaang matanag isaang. Ay na, imay ngamin ni Maria itay aldaw. Di mawat iti bagas. Tawan ka no maisaang da. Anya, di mawat manan. Ay, agruamdan at talaga. Ay, masyanak nga ron ka dagiti apota. Tamabisinanda ka naon. Awan mat bagas da. Apay aka na yun adata ti umayanda. No kasta nga awan bagas da. Ala, bay amaon bakit? Takas tala tibiyag at talaga. Kaasyan dagiti naganak, dagiti anak da. Ay, kastalat ta ka day. Hanyangay nga raud. Kasta talaga. Ibaga masukatan dati nalada abagas. Saan amabalin alibre manan, agruamdan at talaga.
Ay na. Nabsuga ka. Nagimas nga mintisinda tayo. Tilapia prito kan natay. Un nga rod lakay. Imbag laeng tanang ted ni tatang ititilapya kan natengda. Ay. Saan na kanon nga ibagbagakin ni nanang taagungod? Day jemot nga inam. Day tala agong ungeter aramiden na. Kagurgura na ka talaga ni nanang mo niya. Bay amlat ta. Nulakit ta saan nakaadangran, aguli magkalatan. Una ngam unget nga unget, makapasuron. Bay amon kunakmag. Ala, tagi dalimana ka. Sumublat met dagiti anak ta inton sumangpet daan nagay ayam. Ay katwa na. Sana bale. Tain lasinam ida iti sidain da. Paripong, mabalin ka di si kalangan ti kadwa ka agaramin iti kulungan ti baboy. Tangdanan ka. Ha? Kuan. Una. Imado nga min ti baboy ko. Iso anas kan ti kanayunan na kulungan da. Kataon na. Mabalintan ti mangrugin ton bigat pare. Ta nagatang mati na iti materyales. O sige pare. Ang mabalin ka di ti advance pare. Awan nga minigatang ko iti bagas mi ka. Ay, wala pare. Ikang kaitan iti sangaribo. Naimbag pa'y da pare Cardo, ta umas asenso ti biyag da. Kaano nga tamat nga umasenso ti biyag tayo? Adda sa nikwada. Iso da ita ti pagkarit da. Ngun nga rod na, kitaong di balay da, napadakkel dan. Kansigod nga da talon da nalawa. At dapay duavan apa ibibiyahe da. Agsangpit la kadakwa da ti kwarta. Katita, madumanan ti baboy na. Numala ko na dagiti baboy na. Di adun tumanan ti kwartada. Ay, datao nga nga talakay. Kaanumat nga umasenso ti biyag tayo. Saan mo na namnamahan da ita? Tawan sa nikwata, apagtaudan ti pagpunan ta. Narigat ti basta umutang lataditan. Sa bagay May mayatan ti kastoy abiyag ta. Tawan utang nga pampanunutan. Makabanog mat. Pare Cardo, aginanak pa man. Ay, naminanukan anagina na. Nabanog ang amin pare. Awan malpas taano na talagin inanatir aramida. Sige nga roden pare. Nagawid aklangan. Na. Ditakan. Nanay. Pare pong. Pare, agsubli ka. Agtrabaho tapay. Anya mo tenday jay abong tapi manaw latan? Talaga gaya masadot da ya tao. Tima de. Nagkid daw iti advance sa sweldo na. Inikak iti sangaribo. Pakanampay? Ngam kas jay gayam ti ugali na. Podno ti ko na ti daduma asadot kanaw. Urayek asumurek inton bigat. Kasanon ti sangaribo nga in advance mo kenkwana? Baya mo na. Anya pa nga rod nga. Ay, sana mabalin. Alaog ti 800. Ngamin, 200 pesos laang mat ti katukad ti trinabaho na. Nagkiwar laang mat iti siminto ti naramid na. Idi kwan, agtugaw manan, kat boy-buyaan na kang agtrab-trabaho. Tulong kun kenkwana di sangaribo. Isa bayam latan. Ay, saan na mabalain? Naglalaingan nan ngay. No saan nga agsubling ton bigat? Talaga ang papanak iti balay da. Taala o kenkwana ti 800. Nanang, adda ka di manti kayo, dumawatak man. Anya? Awan manti kayo? Itayag sapa, imay ka manen nagdawat iti kapi kan asukar. Ita, manti ka mo ti dawatam. Awan nga rod manti kami, nanang. Anya? Awan manti kayo? Awan. Ala, agawid kan. Ni nanang mo. Ang kwa, dumawatak man nga rod iti asin kan asukar. Anya? Awan lati di ka daw dawatan. Kan dumawatak pa'y iti noodles kan dilatayong, wano saan itlog. Aginggat ka anaw, ngagdaw-dawat kalatan, Maria. Apay, awan ka di trabaho ti asawam? Awan nga rod, nanang. Ti kudam kit day, sado ti asawam.
Nagpadaan nyo asadot. Sige nanang, tenak iji kusina yung, mga laak kadagiti daw-dawata. Napanan? Nagpuskol talaga ti rupanan. Paribong, umay ko alaon ta 800 pesos anat da iji 1K nga in advance nila kay ko ka. Ha? 800 pesos? 200 lang ti kaibatugan ti inubra medical man. Logi kami pa'y. Ta pinagmerienda kan pinakanda ka iti lunch. Anya? Kadno na bambanugak. Saan tumat nga minakayat nila kayo mo nga ginanaak? Huh, ti kayat na. Trabaho at trabaho. Apay, sana kaya mabambanog. Makinantubay kat mabanog. Sakto lakit din na tao laeng. Siya ka mismo ti makapanagnag asadot ka. Ado ti panagtugtugaw mo ngam ti panagtrabahom. Alakitin, mudtuyin ta 800 ta innakon. Awanan na. Ingatang man itibagas mi. No kasta, inkay karaw. Da kayatin ti agtrabaho kada kayo. Mabanugak apirme. Gaputa didak kayat apaginanaon. Apay manen ngayon Maika, Maria. Anya manen ti dawata mon. Umay ka kadimanan agdawat iti Ricardo ti Sidayaw, Maria. Saan tatang? No di kat dumawatak iti bagasyaw. Sige. Ingkalatan mangala ije kusina. Naglalaingamon ngay, tagdawat ka manen iti bagas. Ninanang mo't, kasla sa andak nga anak iti kasta pa nagsasauyaw. Bayamon at dumawat iti pagas. Takaasimad dang iti aputa. Ay, sana mabalin. Hoy, Maria, kasta kayo kadilatan, tiagdaw-dawat iti bagas, kan anyapay dita. Awan nga rod bagas may nanang. Kakaasi ni ading mo free daw ng agtrab-trabaho, tapno adakanan may, ngam umay mula daw dawatan. Ala, bayamon, bakit? Ikamon, takaasi dagiti anak da. Nuko na ka saan? Saan? Unay mga minon ti biyag mi aya. Tanakurkurapay kami pa'y nga marabutay. No adda kumamot sa ni Kwame, di mayat kumamot ti biyag mi ita. Hoy, Maria, tandaan nam da ito nga ibagakan ka. Uray awan sa nikwa, no nagagat ka, umasidagkan ka ti grasya. Naiturog ko gayam dito indayon. Nay, baong. Ay, bagkapay. Tanakaindayon kala dito'y paraangan yaw. Ay, natatang. Naiturog ko nga rod. Nagmayat lakit din tagindayon na maturog dito'y paraangan na ya. Nang runa ta na parir. Ay, imbagman tagin indayon kalaang dito'y. Idinto ta siyak. Kat inak mangala iti balangag akanan ti baboy may. Ay, kating kayo lata, tatang. Ay, nagmayat kat ti biyag maun bong. Kaslaawan pamilyam. Ha? Nunapan ka kuma nagsapol iti panggedam. Di nasaya at kuma. Agsapulak to, nawanan kanin may. Angam no ita, anda pa'y lama isaang may. Awan manen may isaang mi. Umayak manen agdawat iti bagasyo. Nakakurkurapay kami unay. Kasanumat nga men, kat sadot kayo mat nga agasawa. Aggagat kayo nga main, anak ko. Tatin agagat, saan nga agbisain? Naimbag pa'y dalilyaken kardo, taado ti sanikwada. Nagasawa da gijay nga awan tawid da asanikwa. Ngam gaputa nagagat da, iso anasaya atan ti biyag da. Awan mat ngamin panggadan mi. Awan agayab kada kami ngagtrabaho. Uray aglabala ko mano iso. Aggagat kayo mat ngamin tapno adda agtalak kada kayo. Awan grasya nga umasidag kada kayo, gapota sadot kayo. Ulitak tay nakunakan ka iday. Uray awan sa nikwa, no aggagat ka, umasidagkan ka, ti grasya. Pare Cardo, ang mga ano adda mabalin mo ngay patrabaho kanyak.
Kasapulak ti trabaho, pare. Ay, kwa. Inunaan na kan ni Tata Igme, pare. Ison tinalak amang talon iti may sapay at talon ko. Sakla ko man, pare. Lakayan ni Tata Igme. Di nan kabalan ti trabaho. Nagagat ni Tata Igme kat agtalagak ken ko na, pare. Awan pa nagtalag ko ken ka, gaputas sadot ka. Ha? Pasensya ka na, ngam saan ka akayat nga agtrabaho kanyak. Gaputa awan malpas sa trabaho ken ka. Sadot ka ngamin. Agagatakitan, pare. Ang sapul kay ti sabali pag-applyan, pare. Ah? Tano siya, naikatan ti panagtalag ko ken ka. Kasano itan lakay? Awan mayat nga agpautang kanyak. Tapno adda ko mapagpuunak iti negosyo. Awan kano panagtalag da kanyak. Amangan kano no sayang lang ti kwarta nga ipautang da kanyak. Anya, metan. Amangan kano no saan ko ang mabayadan. Awan met mayat nga agpatrabaho kanyak. Nga oray imbagak nga aggagataon. Naikaten ti panagtalag dagiti kalugaran ta kadata. Takasano nga agpaiso. Awan trabaho a pagbayagan ta. Maikat ta adagos ta sadot tamad. Aggagataitan, bakit? Husto lang ang tinakuna kanyak ni nanang. Uray awan sa nikwa no aggagat ka. Umasidag ti grasya ken ka. Bakit? Pudno, saan ka day? Kas ita, gapo iti kinasadot na. Awan ti mayat ka datang agpatrabaho. Bayan, padasag ti mapan ni Jaili. Ket no maawat ak iti trabaho, aggagat ako iti husto. Sige. Awatan ka, talapaho dito hardware. Basta kakakit ka, ha? Ay, sir, ikarik. Okay. Sige, mapalin mo na talapaho no pikat. Sir, ket agyaman akong hay. Oh, adto'y nanang, umay kayo padigwan iti sidaan. Sinigang abangos. Ado ti linutok. Ha? Itaman pa'y, Maria. Addan trabaho ni buong nanang. Kat siyakmat, addamat basit maganganan siyak iti panaglaklakok iti nateng. Ay, kasta. Nasaya at launay adenggan. Aggagat kami, nanang. Ay, nasaya at launay anak ko. Tati nagagat amanggad. Saan nga agbisain? Aggagat kayo, kat agurnong kayo, para iti masakbayan dagiti anak yaw. Nanang, talaga nga aggagat kami itan. Iti kasta, umasidag ti grasya kada kami, akas iti kunayaw, nanang. Pudno day ta. Uray awan sa nikwa, no aggagat ka, umasidagkan ka ti grasya. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasanitaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako na. Uray awan sa nikwa, no aggagat ka, umasidegken ka ti grasya. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenda ito'y nga estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag. Ket ita. Adto iti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao ako na. Liklikam nga anderen ni mister mo, tamangan no agbalatag tumetlaken ka. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Inkagsak do na, nakatugaw kakit din. Ha, nagmayatan ti biyag mo. Pag inanaanak ka di, bakit napambanugak nagkiwkiwar iti siminto iti aldaw? Awan nga rod paglutok. Yuray muntumot ngamin kanyak ti panagsakdo. Kat mabalin mo mat ti mapansumakdo. Ha,
Diyan kaya ti lumabas-labas di ta kaaruba. Kumpurmin tumanan ti istoryaan da kanya. Anya ko mati istoryain da may papankan ka. Ay na yung kakidin sumakdaw. Husto daytan apa na ginanam. Punuam jay do adram. Tapag digos ko jay da duma. Unayan ti kastoy abiyag. Kagap-gapo man nagtrabaho iti construction di ta maaramid arangtay. Ita, agsakdo ka manan. Ay, wan nga rod. Nagsakitan to'y bagbagig. Ay kat, ni bakit mo nga ay? Diyan ka mo Di namat kaya ti rumwar. Ay, amukon ti makagapo. Anya ti makagapaw manang. Istoryaan da ngamin, anak ang ngiwat di asawam. Ay, agasam man, mangagpay ngamin dagiti kaarubat ti panagniw-ngiwat na ka. Mangagaya. Ay, katuan. Kasla ada mikropono, jay ngiwat na. Ay, dahi nga ti problema kini bakit ko. Nakangiw-ngiwat. Hoy, Efren! Nagpayag kan ngagsak daw! Ay, umaya kung bakit. Umayain. Kabutang mon samat ni bakit mo, Efren. Maminsan lang nga ayab na kan ka. Ang nervyos kan. Jak tupay mapan makichismis di tarwar. Si kakit den ti makichismis, liman lalakyan ka. Ni manang kumat ti kinasarita. Uray man. May samo day di ang manang mo at chismosa. Tugawak mampay. Ay! Anyang agtugaw? Ingkapay sumakdo. Kunakmitkan ka, apunwam jay do adram. Kaya't naksamot na napatayan bakit? Madamdama kanton nga ginana. Di kalamasyan kanyak mait. Apay, si kalaang ay tinabannog. At adapay anabannuga ka, tanagado tinaramid ko dito balay. Siyak tinaglinais. Siyak pa'y tinangasikaso ka dagiti ubeng. Nagado pa'y tilinabaan. Lain akong sumakdo. Mangrugi ka man na sumanao. Good! Nangagmaw, di pa nangungungat ni Juan kinila kay na. Ay na, nana. Naglawag anang ko. Ay, kaasimot ni Efrain. Inaldaw mo tan ang ngaw-ngawan ni bakit na. Ay, permi, nana. Oray bigbigat, sakbay asumrak iti trabaho na ni Efrain. Ung talata ni bakit na. Ay, mangagyumot gayam, nana. Ay, katuan na. Oray adda tultulang kaon. Mangagkulat ta. Kansaan la asyak ti makangkangag. Oray dagiti kaaruba. Ay, naka-full volume ngamin jangiwat ni ipag ko, nana. Eso nga muklatan no anya ti makagapo ti pagngaw-ngaw-ngawan ni ipagmaw. Ay, kas kumaitian niya, nana. Kwarta, kan naglay nga agibaon. Ay basta, nagaduwa sa una. Ay, kaasimot ni Efren akabsat ko. Nakaul-uli makatao. Angam, kasya aklasit babae, tinaasawa na. Kunada nga raw, nga dakanukot ti karmadagi ti kakasta misais. Anya ngay nga ta, nana. Ay, nagpudot dito yung construction paray. Urayak lang maulaw nga kiwar iti simintaw. Ay, uray siya nga rod. Isong aglinong tayo mampay B8. Ay, makita na ta ngay, G-Boss. Ungtan na ta. Hello! Ni, kasla dagriring nga silpon ah. Tinsamot silpon ko. Ay, kaya nakabulsa kang ka. Nimot misis ko ti umuawag. Ay sus, anyaman nga tanti bagana. Ala. Sung batam ki di adagos yung paray. Wayne. Hello, bakit? Apaya di mo imbati di pagbayad ko iti kuryentay. Kita man, pinukdan da tayon. Awanan ti silaw tayo ito rabay. Ay, wan gaya man niya. Nalipatak nga imbati di pagbayad. O sige, bakit? Itad ko inton madamdama. Sigurado lang. Wayne. Babayain tan eh. Madama ti trabaho may. Paray, sinirmunan na kan sa ni misis mo manay. Huwag nga raw. Di pagbayad may ti kuryente. Ay, ayan nga ni boss. Adda ije linong. Nakatugaw nga agmanman daw. Agbalyak man inton madamdama iti pagbayad may ti kuryente may. Narigatan ti masirmunan. Ang
Ito nakalangarudan iti pagbayad iti kuryente. Agung unget kalapta. Kasano? Eksakto met apagbayad iti kuryente ti inyawat mo kanyak. Ayan nga iti pagbayad iti danaw, internet, ken paggatang iti bagas. Awan bagas tayon. Engka kogtaran di pagbagasan tapno mamati ka. Unay mat daytan. Awanan ti kwartak. Oh, di kanto mga min agbirok iti sideline mo. Pag sideline nak. Kat mabambanugak langarudan iti trabaho. Kat kasano nga'y kurang met nga raw tiyaw awat mo aswildom. Ay, unay ti kastoy abiyag ko na ya. Ay na, saan ka nga agsenaya kasta? Ta talaga nga awan bagas tayo. Manang, Wan, amo ko no apay nga imay ka dito'y balay, friend. amumaw. Wan, nangag ko Inong tan na kamanan ni misis mo. Amok nga awan bagas yaw. Nangag mo? Ay na, saan la asyak tinakangag? Nangag ti entero akaaruba. Kababain? Ibabain na kamot unay jay nakangiw-ngiwat nga asawam. Efray! Ah. Jay bagas! Ay. Nagbayagan ngay! Manang, pabuludan na iti bagas. Darasan tani. Agungat man ni bakit kahon. Na, unay matan abuteng mo, ading ko. Ay namanang, naungat ni misis ko. Ang mga no ikalkag na kanyak di kalup ti kaldiro may no jak agawid at agaws. Ay na, bagas manen tiga po na abugbog kawan ni Joan nila kay na. Ay, nangag mo matnana? Kanuagin na si Daglang ti balay may kada Joan. Sakpay kat din ti mababain. Kasta ay at talaga ni Joan nga ipagmaw. Jakman amo nana. Saan mo takasta ide? Karimwaran at ipudno agalad na. Dayjay mat nga ading ko. Kabuteng na mo di asawa na. Iso malagayam ngong ungtan nalatan. Ay, sakpay kit di ti maruruden anana. Ti amok kat awan mat puli mi nga under disaya. Ay, nang tawtawidan nga tani ading ko iti kina-under na. Aray! Anyangay day tabalon mo. Ay, di mo man kita-kitaan. Ay, ibingayan ka dito balon ko si Dan Ado nga minti pabalon kanyak ni Mrs. Kao. Prito alamas. Aya, ay, ikanak man nga raw tani. Awan si daag. Labnak ngamin ni Mrs. ko pare. Iso nga ado ti ipapabalon na kanya. Imbagkan ka ha? Talab na ka ni misis mo. Lab na lab pare. Saan lang basta lab. Apay, sika, di nakalab ni Mrs. Mau. Saan sa? Uray lab? Saan? Awan san ti lab na kanyak pare. Ay, pagkunam ngay may. Kasano? Unget nga unget kanyak. Kaya't mo sawin, nangiwat ni Mrs. Mau. Ay pirmi bigat aldaw malam uray rabi nakangiungiwat latta. Ay sus kaasi ka nga ron no kasta pare. Ano maminsan? Kaya't kunti sumuko. Ay. Di ka man. Sumuko mo't asasawam dita. Malika din. Mangalakan iti si Dagtap no, mangantaki din. Awan man tani. Inapoy lang ti balon ko. Nala, pagbingayan tan, no, anya ti adda. Amom ni Joan. Apay nana. Ay na, nurumwar di tabalay da, kaslamasin sinay. Saan ngagbayag? Ay na, kasano kat mabain. Mabain iti anya. Mabain gapo iti panangung unget na kanila kay na. Amo na magayam ti agbain. Ay, jak tupay kaalaan ti ugali day dyan nga ipag ko. Wan nga raw, saan kayo umot ngagsarsarita? Ay, talaga nana. No agtungtong kami, amangan no maipungot ko pa Narigat no kasta banasan ka. Mabainak lang amin ka ni ading ko nga friend ka. Nananana, dayjay man ni ipagmaw. Mapansya mo gumatang dita kantina. Kitaan nyo Uray ammo na nga data dito igit ti kalsada. Di pa'y tumalyaw. Ay, kasla day stiff neck na.
Kasla na isiminto jay tengged na. Kunayo nana. Nasaya at tasimangpat kan, Efren! Pangasim ka di bakit di naksirser mo ng tanabambanugak. Inka man bagbagaan ni manang mo! Tapay manayin. Uray day ta bakit ako namlan no asino ngagsasao? Ni nana charing dayta. Nabayagan na kaaruba tayo. Ha? Di ko nada siguro. Jak amo asyak tikat katawaan da itay rimwara. Tapay kumakat katawaan da ka. Agmauyong da siguro Amangan mat no si kati agmauyong. Tapampanunuta makat katawaan da ka. Nga uray saan mat. Isukot ajak kaya ti rumwarga po kadagita tao. Ay, nagmayatan ti agtugaw dito yung kutso na tugaw. Sa amon to iparabaw dagiti sa hakam. Nagmayatabya. Oy, Efren. Saan ka ngagtugaw adagos? Tumakder ka? Nabanugak ko nakmat. Tumakder ka kunak! Urayan niya ti aramidam. Saan ka tumakder? Di na kon mapatakder ita. Gapo iti bannog ko. Ay, inak man langan maturog. Hay, Efren! Nagsapa ka na maturog! Ingka pa'y sumakdaw! Efren! Agsubli ka dito! Sino nga'y ti maibaon ko mapan sumakdaw? Nakaturog mo tin ni Efren. Agmay-may sa akin. Kapilitan ng asyak ti mapanagsakdaw. Sapay malamang. Ay, agtugtugaw man ang dagiti kismusa di tag-igid. Syakto man ang ti pag-istoryang anda. Joan, apay asika mo tinagsakdo ita. Nabanog ka nun ni Efren. Ay kasano, kat di mon samot paginanaan. Kasangsangpet na pa lang ijabalayo. Ibaon mon adagos. Saan mo't amanang? Anya saan? Kat numang mangag mi nga uray mo labugkawan. Ay naman ang lailok laang dayjekan ko na. Adda ayamot kas jay aklasit lailo. Tilanto mga min pakibibiyangan nyo. Ay, gapot takabsat ko ni Efren. Nasakit mo tinakam ko No saan anasaya ti panang tratom kan kwa na. Di mo matong tan akas laubing jay kabsat ko. Ay na, agawid ak manlangan. Sige, papagnaan na. Tanadagsan da ito awid ko asa nga timbada na. Ay, Joan. Aguray ka denggam da ito ibagak Liklikam nga anderan ni mister mo, taamangan no agbalatek tumatlaken ka. Ha? Awan nang nangagwa kasta? Ni matjuan dyan nakita kasi makdaw. Ay na, tata, tanakaturog ka no ni Efren. Kabaalan naman gayam ti sumakdaw. Ay, sadot na laang. Ay, anyang ay timbagam kan kwa na. Ay kat binagbagaak asaan na kumangan anderan ni Efren. Kahit anyang ay ti kunana. Kunanakit din at tila pakibibiyangak. Ay, natangsay ta talaga. Ay, tata. Ay, dumteng to ti panawan nga aga pa kaminto. Ay, saus, nariga at no kaapa na ti ipag na. Ay, no saan na arispetaran ni Efren, kanda kami anak kaikamangan na. Ha, ipakitakmot kan kuwa na ti kinatigre. Naglaingan da ito yung Efren. Ta siyak amin ti pinagtrabaho na dito'y balay. Siyak ti simakdo, siyak ti nagluto, siyak pa'y tinaginaw. Ha? Pulos man la adi bimangon at timulong. Ay, aguray ka man taringa. Ay, Efren! Agreeing ka man? Efren! Tagur-urok lat na. Ay, gungko na. Efren! Efren! Hoy! Hoy! Na, tapinig sana kid din tinagurok. Ha? Ay, di na kon patrugan ti salbag. Daytoy samat tan ti karmak iti panagniw-ngiwat ko kan kuana. Nagmayag titurog ko iti rabi. Ay na. Ay, nakaturog ka na saya at... Nagpigsa ti urok mo. Ay, naguro ka kaya, mat? Kawan, jak to pa'y nakaturog. Napuyatan gapo iti urok mo.
No amom ti ang ngiwat, nalaingak mat nga gurok. Balang-balas lang, bakit? Naa. Tauray nala ikatawa. Kasla nakaragrag sa kapay. Kasta latibiyaga, bakit? Hala, itimplanak man iti kapik. Pasurutan matan iti pandisal. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana. Liklikam nga anderen ni mister mo. Tamangan no agbalatakem ka. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot ka na kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay. Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti tao asaan na nga ikan kano ti dumteng adilubyo. Agbabawin to iti nakaro. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Marta, nanggag mo dyan, yaws. Anya-anyos, ante. Ada ka no bagiyaw? Nagpigsa ka na, oh. Mabayag sapay mo. Ay, sos. Nanggag ko itay. Iso ka no, ti kaunaan abagyo as sumangbay itaatawan. Kat napigsa ka no. Super typhoon. Kat kasanungay nga rod nga tan. Ay, ibagam kanila kay mo akisayan na dagito'y sanga ti kayo, dito'y paraangan yaw. Delikado no maitupak di tabalayaw. Ay, makauma pa'y kit din nga isulatan ti walwalisak iti binigat dagito'y agregreg abulbulong. Kat day taatap ti balayaw. Sigurado kayo asaan amay tayam? Ayun, anya. Ipalansam kanila kay mo. Awan mo't manen, ante. Kalkalpas na anangal daw. Pimanaw manen adagos. Kasano ajak pumanaw adagos si Jebalay mi. Kat baun mat abaun ni bakit ko. Panawa mo na ano kasta. Jak pa'y kat amon no anya ti unaak nga aramidan. Nasaysaya no ginom talatan paray tat no makarelax ka. Kat una. Agawid kan tulangan inton nabartek ka. Taoren no ongtan na ka. Saan mo to namanggag? Uwen pare. Iso nga ibusin ta da ito yung arakan pulutan. Bay, mabiro kanak ni Marta. Manong, usar magayam day ta martilyo yo. Ay katuna, lanlansak daytoy diding May. Tani, napigsa ka no jay sumungad a bagyo. Isumot lagayam abisi ka. Sigsigurado klaeng asan ang malakab itinapigsa nga angin. Umay ko kumabuludon day ta martilyo yo, manong. Ta ipalansak mo't kinilakay ko jay atop ti balay may. Nakabaybayagan at tao dito'y lubong nila kay mo. Di pa'y makagatang mat iti martilyo na. Pangalaan na nga'y kumamot iti gatang na. Ala, subliam nga umay alaan inton madamdama. Ilapas ko pa ito'y aramidag. Sige nga rod, manong. Subliak to inton madamdama. Tainak pa'y man birukan nila kay ko. Na, tapay. Nagpukaw man ang nakaslaso. Wanya, nasarakam ti ayan nila kay mo. Saan nga rod, ante? Nasurusur ko aminin ababalay dagiti gagayim na. Ngamawan mo't ijay. Napananan ngay. Kano naglaing ngamin nga aglimang. Ay, nay, kalat ang nagkuyam ti panawang. Aywan, nagpintas ti init na itay. Nay, agtuodon samot taon. Ay sus, dayto'y samot tan jay bagbagada bagyo. Sige antay, tain nakapay akasan dagiti bilag ko. Happy birthday to you. Pare, ako rin ka. Happy birthday. Ako rin. Jak final pasti kansyon ko, pare. Apay,
Sino tag birthday? Di mat birthday. Ha? Sana birthday paray. Tanay, jakto pa'y amo no kaano ang nayanakak. Ay, sana ya, pare. Amang ano sikat ag birthday? Ay, saan pare? Nalbasan ti birthday. Apay nga rin happy birthday, ti kan kantaem. Isulang ngamin ti amo ka kanta. Sabagay, iso ti kalakaan na kantain. Kunak tumat kan ka. Sige nga rin duwatang agkanta paray. Ay, gato na. Ay. Happy birthday to you. Anya ka matan, Jenny? Di mo pa'y inakas mo dagiti linaba? Jak mat among agtudtudo gayam. Di mo amo ata nakadumog kalatan dita cellphone mo. Agpadpada kayo la iti amam. Nagrigat kayo ang maibabaon ka po iti kasi cellphone niyaw. Ingkabiro ko ni tatang mo. Pangbiro kak ngay. Ingkabiro kang tanasken amalan saan na ti atep ti balay. Kat no idi pa'y lang ibabaon nyo alansaan na. Di na nga tungtung palon. Kunay, adda umay nga bagyaw. Nagrigat tagbiro. Darasam! Nasken amalan saan ti atep ti balay. Sakbay nga bagyaw. Paray. Jak malabdan to iriknak. Makasangsangit ako na talaga. Nabartag kan sama na talaga paray. Sanak pa nabartag paray. Makasangsangit aklang paray. Tapay kung mangagsangit ka ngay. Jak mo na mau. Basta makasangsangit ako. Nabartag ka rin paray. Saan ka diya kasta ka nung mapartag ka? Agsangit ka. Kasta ya. Paray. Kita man kad ni agluluwa ka. Nabartag ka talaga. Apay nga nga agsangit akmeten paray. Mas dawakan ka. Ay, samot ng dagsangit. ay, makasangsangit ak karon paray. Sa nga pulo a pisos lang mo, ti ambag mo iti arak kan pulutan. Agsangit ka pa yakas na. Kasta ya. Nay. Nay. Zemit balasang ko day. Sungag pa iso paray. Ay, aglimangak pa nga ta paray. Nas ka na saan nakamakita? Ay, awa na paray, nakita na kan. Umayon dito ayan tan, daytan. Oh. Adda ka matgayam diti amakin inom. Itay nakapay labir-birukan ni nanang. Apay ka no? Ingka kanulan saan di atap ti balay. Agawid kan, tay bagam kininanang mo, aso marunuak to. Tatang, agluluwakan samot. Ano agluluwa? Nasulak lang ti matak. Uwan, tinudok na ito'y karay kaya pulutan mi kini pare. Ayan ngay ni tatang mo. Kuna namat aso marunan to kanon. Imbagam ti aramidan na. Imbagak mat. Ay, kaanun to pa'y aso maruno. Kunay, umayon je bagyaw. Makiin-inom man nga minan, nanang. Sa dinaw, ti pagin inumanda, tasyak man ti mapan mang surot ken kuana. May mo ka din alaan di martelyo, Marta. Inak pa'y pagawidin nila kay kumanong. Saan pa yan nag-awid? Makiin-inom manin Apay, saan na nga mo nga adda sumangbay a bagyo? Anya ngay mo ti amuna day jay. Ay sos, delikado day jay a bagyo, Marta. Sapay basit lang angin. Malikabon di atop ti balay may. Sabagay, asidigmat kit di dito'y balay apag kamangan nyo, nukas pangarigan. Numasadot nila kay mo amang tarimaan day taatapyo, bay amon. Pare, mayat
ka din daytoy paglamlamangak. Uy, mayat ditaan. Sigurado asaan na ka makita ni bagat mo. Ay, ako lima kata basitigan eh. Paray, Apay maray? nilakay ko nga eh. Kat no, nagawid mo tayo. Saan mo anasabat ay Saan mo? Ay, naglungkat siguro, maray. Nagnaan na ngay. Nanglikaw Isa ako nakalungkat. Kasta ka day. Nagawid na tayo may inayaban di balasang na. Sige nga rod pare. Aywan gayam. Nalansaam ka di matan di ding wano atap ti balaya. Saan pa'y maray? Hanggang apay alam saak. Kano adda ka no sumangbay abagyo. Apay, di mo pa'y nadamag. Saan na pudno dahi ta maray? Langsot ti mangibagbagay ti dahi ta bagyaw. Tuloy ang ligaya, pare. Ay, na maray. Nakaadayon ni bakit mo. Mayat na talaga gayam, di ta naglumunga ka. Saan nakita Apolos, maray? Saan nakpaya naangot ko naman kitiya? Oo, ay. Ibagbagamat ni misis mo, nga adda umay abagyaw. Nadamag mo ka di dayta? Oo, iso lang ti mga ibagbagay ti dayta. Ay, wala niya. Adulaw na yung amin ti sumusumura kiti panunot na. Iso akasta na. Sa bagay mo't ka di Hey, medyo na usawa nakmanin Ay, ituloy tamanan natin aginom. Aging kat sumangpot di pagbutbut nga ni bakit mo abagyaw. Patsem nga da bagyo ita. Kat no summer ita. Addan sang agpay subagyo, nanang. Saan nga addan sang agpaiso? Talagang adda bagyo na. Talaga amang rugin nga agangin. Ay sus, maliklikab ti atap ti balay. Awan mat ngamin ni tatang amang ilansa. Jak nabirukan. Kasano tayo ngayon, nanang? Ay kat mapantayo adita balay ni uncle mo. Anya ngay, kat saan tayo mat anatalgad dito'y balay? Basol ni tatang. Bay ama, tainto nagawig. Makita na ti epekto ti kinasadot na. Pare, anya na jay? Jay angin na ita pare. Kaslang madagsag sa gawi siyo. Angin lang na ita. Sige, shot kid day. Ang kasano makasatak pare kat ni agtudo matayin. Sus, matubantang paison. Kan, agangin na ni tinapig sa pare. Ay, ka umunag tana pare. Kasano nga jay balay may? Dalat na jay balayo Apay kumanaw. Nanag mo na ya. Sana mayangin na jay. Jay atap na. Apay jay atap na. Jakpay na lang saan. Ang mga numalakab pare. Mayat nga da kayo dito'y balay. Saan kayo amaan ano dito'y? Wan manong, takasano, kanayon ka nakasagana. Ado ti ginatang ni manang mo amakan. Isuasan tayong agbisin. Ay, kasano nga tanjay balay may. Ay na. Kat no nakita mat asag gaysan ana itayab ti atap ti balayo. Kunak tumang aming kinilakay kung alansan. Ay, apay. Di na ayaan mo ti pagsasao ako nana. Ti tao asaan na nga ikan kano ti dumtang adilubyo. Agbabawin to itinakaro. Mamatpati ayang amin nilakay ko iti kakastamanong. Jay arak ti patpatyan na. Awanan ti balay mi pare. Awanan ti atap na. Naitayab amin ay. Awatan ka pare. Jay diding na pare. May salangin na banda tinabate. Jakmat na mo at nagayang bagyaw. Pudno gayam timbaga ni bakit ko pare. Lakit at nyangin nga ron. Tarimaan mo na ati balayaw. Kastala ti biyag pare. Adwa trabaho da ito'y pare. Anya nga ti naku na ni bakit mo pare. Anya nga iti makuna? Saan kami nga agaway? Aging gaasaan na matarimaan day tabalaybay. Dangag mo pare. Mabalin ka di atulungan nak.
kasalungay. Jay balay mi ati tarimanak pare. Talin. Naitayab mo di atom na. Naitantong ba lang amin naging ilom tinararamid tayo di. Anya nga ita. At daw tinaskan nga aramidan ta pare. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana. Ti tao asaan na nga ikan kano ti dumteng a dilubyo. Agbabawin to iti nakaro. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika Dante Martinez. Computer Recording Technician Leonard Ribotazo. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Awan ragsakken ka no agmaymay saka. Kasapulam latta ti mangandingay ken ka. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag! Nanang, mano ti tawan ni Auntie Bereng? Ay, good 16 ah. Won, ag 16 ni Auntie Abiraing. Apay, pudno ang nagparito ki iti agong na. Nagkunamag. Kasta ngamin ti madamdamag ko di taruar. Kano dya mo ngamin nakit-kita ni Antay. Manun abulan asaan kami ang nagkita nga agkapsat. Kasanungay nga rin nga kita kayo. Kat addamot lang ije dakkel abalay na. Katuwang. Imbag ano sana maburbureng. Ay, nagladingit ngayon ti agyan iti nagdakkel abalay nga agmay-maysa. Ayun kayam. Birthday na inton umay asaba daw. Ha? Kahit, anya nga'y aramidam, nanang? Anya nga'y kumati aramidam. Nagrigat mo't nga asit ganda dyan nga antay. Ibaganan to, pa'y amapan ko takawan, numapanak ije balay na. Ha? Nanang? Kitaan nyo, oh. Nakatanaw iti balkon ti balay na. Madlang agpaisaw. Nagparituki, nanang. Kitaan nyo ti agong na, oh. Adda plaster na apuraw. Ha? Wangag paisaw. Ay na. Sa bali at talaga ti ado ti kwarta na anya anak ka. Di na mo ti pangigastusan na. Wingarod, nanang. Di na pa'y lakot ited kanyak. Tapagbayad ko iti tuition ko. Awan sama di katulong ni Manang mo avireng. Bakit? Awan sa, jakmut makit-kita nga gwalwalis ije paraangan da. Ah, kasano ngayon nga agbyag ni Manang mau? Kaawanan ti bugbog kawan na, ken banban ni kesan na iti inal daw. Awan nga meng ti makaanos iti kinaunget dayjay akabsat ko. Saan sapay nga mabot iti makalawas day na udi abakay takatulong na. Bayam ah, tano makaamirais, kat agbalbalaw. Ni Manang mau, ti ko nang magbalbalaw. Aha, awan lamukaw. Agnanayo na nakasta ni Manang mau. Agmay-may sa di tadakil abalay na aging ga maong kaak. Ay sus, agtal na ka man man. Uray kas jay ni Manang kubireng. Manang kulat taday jay. Isakit kumut ah. Mabalin aya matabaybay ah. Katkabsat ko nga raw. Kita, nay. Nakatanaw edi balkon na ni Manang mau. Aywan. Sapay adda pay laje puraw a plaster ti agong na. Ah, apay dayjay. Nagparitukin sa kanaw iti agong na. No ano abim makay. Isumati pa nagparitukin na. Uray man no nakapimpintas ka. No, nakarungrungsot ka mat. Useless. Ay sus, di mo tantanawan. Madlaw na ka. Bay amlaan.
RJ! Insan! Ayan mo! Adak, dito yung kusina, insan. Nay! Anya day aramidam, insan! Rip-rip-rip nga rin ti silaw mi dito yung kusina. Tadi magsilawin. Ay, sa bagay. Nalaing ka nga electrician. Kaya sumutad adala gaya minsan. No makagradwar ka, ay na, madaanak ton iti insan nga engineer nga electrician. Ay, sapay la kumata makagradwarak insan. Nay, apay kumangay asaan? Kano pagsarsardangan dakdag iti naganak ka. Awang kanok kwartame. Ay, sayang mo't manulangan atawan, makagradwar kan. Iso nga ron nga agbiro kak iti pag part-time ak. Ay, ada ka di amaw magpatariman iti appliances da. Weno agpa-repair iti silaw da insan. Bayam, insan, taagbiro ka. Uray gayam niya, RJ. Amangan ka no saan ang makapagtuloy iti panagadal na. Taapay nga ay. Agpadpada kami nga awan kwartana. Ay naanak kaw, ipampamuspusan mi kinitatang mau tapno maka-enroll ka ita sa semestray. Sayang mo't nanang, no jak maka-enroll. Ipamuspusan mi nga raw kinitatang mau. Nanang, amangan na damat am-amuyo amayat nga agpatarimaan iti appliances na. Tamapan iservice ni Insan RJ. Ay wala, day talagayam. Nanang, kitaan niyo? At damanan ni Auntie Vering ijabal ko na eh. Ay, wun nga raw. Kinal daw samot itan at tumantanaw di tabal ko na. Amangan no masapol nga ipaangin na jabaro nga opera nga agong na. ay. Katlain, kita man ni Auntie mo. Kaslad da ibagbaga na. Agpay-payapay mo't nanang. Kasla agay ayab. Ay inka man ki di alaan jay sarming ko ijay salas. Darasam. Ay, wala nang. Agpay-payapay nga agpaysaw. Amangan nuad dala ay ayaban na. Nanang, at tuwing jay sarming yaw. Magtoy man. Kita man anaimbag ni Antay. Talagang agpay-payapay ni Ante, nanang. Wan nga raw. Itaman pay. Tanawan niyo, nanang. Ay, wan man. Da kayon samot ti ay ayaban na, nanang. Wan sa nga raw. Mapanak nga ta di tabalay na. Wan ta ay ayaban na kayo kat nga raw. Manang Vireng! Manang! Adaak dito'y salas. Umunag ka laang. Ay, manang! Ay, na. Naggalis mo tanda ito'y di marmol abalay mo. Dandani laka na igalis. Hindi pa'y akayat ka kasarita. Ay, una yan. At dagayam kasta kadakkel atibay. Kaslasin iti kadakkel na. Katagtugaw ka Ay, katwan Nagmayat mo tante agtugaw dito'y kutsyon aso pamanang Bireng. Makaparelax. Ay, gayam. Kunam akayat nak makasarita. May papanitian niya. Ado ti problema dito'y balaykaw. Kasapulak ti agtarimaan iti ref. Jay tibik di tangato, awan sound na. Jay washing machine ko. Saan nga gandar? Ay, adda amok analaing agtarimaan ka dagita manang. Nalaing mala ka day? Ay, talaga analaing Ni RJ ngay, am-amaum. Awan am-amok nga RJ. Asino ayaday ta? Kaanakam ni RJ. Katawunan ni Kathleen nga anak ko. Anak ni Mersey akabsata. God. Isu ati ibaon ko nga umaymang tarimaan kadagitang appliances mau. Mabalin ka de nga umay inton bigat. Ay katwan paayabakin ni Kathleen manang.
Kasapulak pa ti aglinis ito'y balay ko. Diyak kabalan ti aglinis. Tapapaimbagak na ito'y naopiraan nga agong ko. Ay kat ni Katlinan ah. Kaana kakadiday ta. Wen, dayta ka nga main tadi ka pa'y rumrumwar. Di mo pa yun am-amaw dagiti tattao iti aglawlaw mau. Dito'y kalaang ngamin unag ti balay mau. Ay, saanak pa'y amabalin arumwar. Taday ti operasyon ka. Ayun gayam, naan-ano ngay day taagong mau. Nagparito ki kaya. Impaopirak. Tanada nakiti kanser iti agong. Anya, adda gayaman kanser iti agong ita. No pa'y dito'y tuktok ti agong ko, tinagtubuan na. Kasapulan nga impaopirak. Takastati ko na ti doktor. Ay katun anuam nga iti ado akwartam no di mo usaran para iti bagay. Mala, mapana kun manang. Ibaon ko dito'y da RJ kan Katling. Ay, huwan man. Ay, huwan gayam. Birthday gayam idi Sabado. Belated happy birthday ama ng Virain. Ay, huwan anya. Di mon malagip ti birthday. Ay, baketen ti tao. Senyorak gayaman. Kastala ti biyag amanang. Papanan na ngay, no di bumaket ti tao. Ayun gayam, awan lati pa ice cream kan papansit mo dita. Anya. Addan mainayon tayo ti kwartata, insan. Wen nga rod insan. Makastragak metlangan di tabalay na antiviring. Ay, uray siyak. Ay, jak pa'y nakaununag di tabalay na. Ay, mga numalipatan lagi ti gamit kong agtarimaan. Agbalon ta ka de, wano saan? Ha? Apay, di na tanga tapakan ni antiviring? Damagak pa'y akan ni nanang, numasapol nga agbalon ta. Ay no siya klamay sa. Wen, nasken agbalon kayaw. Ay naagtal na ka man dita. Apay pa'y laeng agbalon dangay. Baknang ni manang kaw. Sigurado apakanan na dakatlin kan arjay. Agbalon kay kaday. Saanang? Ha? Siyak ti patyam katlain. Ha? Naimot na dyan nga antem. Agtal na ka man. Perjam ba ti kabsat ka? Anay, apay nga kadal ka ngay. Kat, asino ngay nga rot ti surutag kada kayo? Ay, siyak! Ay na, saan ka amamat patikin ni tatang mo katlain? Siyak ti surutaw. Daytoy ref ti unaem atarimaanan, RJ, Wen anti. Kalpasan na, ubuli ka ijay second floor. Makitam ijay dakkel a TV. Tarimaanem pa'y dayjay, Sige anti. Kalpasan na, umuli ka ijay third floor. Ada makitam ijay washing machine. Tarimaanak pa anti. Wan, amumlata at ituloy ti kayat ko nga ibaga, Ada pa ka di fourth floor ti balay yon, te. Kayat mo pa'y ayati umuli ijay. Ay saanin anti. Hustong, dagiti appliances ngayon bagam anaskan at tarimnak. Adu ijay fourth floor, tinaskan amatarimaan. Auntie Virain, makatawan kon samat amalpas alinisan day ti balay mo. Tanagdakkel mo. Ay kat, mayat tapno adag subli-subli a para linis. Angam, kasano nga ti panagadal ko no kasta, auntie. Agis eskwela ka? Wan, dua kami ka ni RJ. Mangal-ala iti engineering. Siakmat, nursing ti kurso. Estudyante kayo pa'y lagayam. Wan, auntie, isang umay kami agtrabaho. Tapno adda pang nayon mi iti tuition me. Lakay, pakanan nga taayan ni manang ko dakatlin kan arjay. Kudak apagbalo ng latay dat. Di na ito mga min papatsain. Kaputawa makukwartak. Rimwarmot ni manang kaw. In-drive na jay lugan na. Mapanag-enjoy amangan ijerwar Dakatlain kan arjay.
Mabisbisinandan ijay. Agawid dan adito'y balay no mabisinda. Manulaang mo't nga addang apag naenda. Napanan ni Antay, Kathleen. Jackman, Mabisina ko na. uray siya nga rod. Anya timakunam. Agawid tapay laeng Uwi na. Anya pa ngay. Awan mo't kanunta dito eh. Sige, agawid ta nga rod doon. Ni. Ang damo ni Antin. Huwag nagpaiso. Naggapuan na nga ta. RJ, Kathleen, mabisin kayo kadeng. Wen ante. Uwan Antay. Umayubag ka atin dahil ginatag ko ang makaan para kada tayo. Adda ginatang yo, ante? Kunak na mabisinan ta. Naragsak gayam no adda kalangan amangan. Ay, katuan ante. Apay, italang amuyaw. Wen nga rod, tagmay saak mo diti balay ko. No kaya't yun di, kaduanda kayo ni Kathleen. Wen ante. Amangan no adda kayat yo apagpasyaran. Kadwanda kayo. Saan ka di? Insan RJ? Una, mabalin latante. Kas kumaita. Available kami. Semestral break may. Kasta ka di. Nabayagan na kayat ko ti agpasyar. Ay, uray da kami mo't akan ni RJ, ante. Kayat mi mo't agpasyar. Iso na lang tawan budget may. Planwon tayo analaing. Tagbiyahe tayo. Nangagmaw, Kathleen. Wen ante, uray da kami kan ni RJ ti para bit-bit itibag kan gamit mo. Kain mabalin kami mga agluto. Ay, nakasara ka kon iti kaduak nga agbiyahe. Saan kayo ang madanagan? Tasyak ti makaammo iti pliti yaw. Amen! Siyak ti makammo! Kadoon daklaang ngagpasya. Nanang, kitaan nyo da ito intad ni antiviring atangdan ko ang naglinis ijay balay na. 600? Italaang aldaw day ta? Nanang, iso ano inaldawak ang mapanaglinis, ikanak iti kwarta. 6 times manunga aldaw ka ngay amapan aglinis. 14 days ko na yun, nanang. 14 days? Ay, manungay day jayan. Ay, kat, nawadwad mo't basit, nanang. Makaurnungak mo't iti pagbayad ko, iti tuition ko. Ay, mayat nga rod, ano kasta anak ka? Wen nga rod. Kan, amo yun, nanang. Kadwaan mi kanon ni ante nga agpasyar. Gastos na amain? Katwin kalpasan ti pa nagpasyar mi, ikan na kami pa iti kwarta mi. Ay, siming putmat gaya man, kabsat ka. Ay kat, nakaamiris siguron, nanang. Agasimot ngay. Tinubuan namin ti cancer jay tuktok ti agong nga. Un nga raud. Day tamo timbaga na kanya. Iso apod no tay pagsasao ako nana. Awan ragsakken ka no agmay-may saka. Kasapulam latta ti mangandingay kan ka. Ay, kurek ka dyan anak ka. Pudno day ta akinunam. At damo gaya man pagbayad ni Kathleen iti tuition na. Paypaylaan naskain na mangipamuspusan tayo iti pagbayad na. Kahit iso ka di asaan kan arumwar ama pa nagtrabaho. Ay, agtugawa mo ta. Aginanak mo ta iti pagtaengan tani na bambanog dataaw. Ay, saus tumakder ka kaeditan. Na. Aginanang ay bagbagam mo. Ay, unay ka mo bakit. Di nakpay kaya't apaginanaan mo. Tumakder ka tamapan kag trabaho. Nagado ti babayadan avails. Ay, kunak no makain na na-account. Saan pa'y magayam? Mala, wan, in-account. Paypayapayan nakmet ngamin ijay balkon mo. Iso nga imayak. Apay ayamanang. Malagip ko ang nag-birthday ak gayam.
Jak man laang nakapagsagana. Ibagbaga nga rudken ka, nga uray pansit laeng. Tajay pansait, pangpahaba ng buhay ako nada. Ah, kasta aya. Wen manang, ken rumbeng laeng nga agtingkyo kamat akin ni Lord. Tanadanon mo day tanga edad mo. Kenay, naadaan ka pa'y gayam iti cancer. Mabalin ka di nga umay kaagluto iti sa nga silyasi a pansit. Ay sus, nagadumo day ta sa nga silyasin. Ayaban tayo, dagiti kakabagyan tayo. Tao may damangan iti pansit. Tapno, akikin numusta tayo mat Nayunang nga ruden iti ice cream, cake, spaghetti, kanda dumapay. Ay kuun ading ko. Nayuna. Titang gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao, ako nana, awan ragsaken ka, no agmaymaysa ka, kasapulam latta, ti mangandingay ken ka, tampok dito'y programa tayo, kas talatibiyag, insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken itimat direksyon ni Teresa Calay, musika, ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.